Još je osoba za koju kažu da je jedan od najboljih ženskih vokala bivše nam zemlje. Članica je Mirzinog Jata, pjevala je prateće vokale Zdravku Čoliću, Indeksima, Bijelom dugmetu i mnogim drugim. Zumreta Midžić, poznatija kao Zuzi Zu. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje našla. Pozdravljam svi. Zašto Zuzi Zu? Dobro, Zuzi od Zumreta, a ko je ovaj nastavak ubacio? Goran Bregović, jel? Ja, da, onda su mi rokeri dali. Ne, nisam ja smišljala nikakvo ime, nego još kao dijete nosim nadimak Zuzi, jer je Zumreta bilo malo dugačko, nisam mogla da izgovorim. Jer bila je jedna Žuži, ja sam htjela biti Žuži, pa sam onda tako postala Zuzi. A kasnije su rokeri pronašli da taj Zuzi nije tako ozbiljan. Da je malo neozbiljan, pa su mi skratili. Oni su mislili da je to kao više za folk neku muziku. Da, kao za folk i onda su mi dali Zu i mene sad svi zovu Zu u principu. Tako da sam ja onda odlučila da to sve skratim i da se zovem Zuzi Zu. Dobro, jako ste specifični, znači imate zaista poseban styling uvijek svih ovih godina. Da se malo vratimo u prošlost, kako su vas ljudi doživljavali tada? Kada ste počeli da pjevate prateće vokale, Indeksima, Bijelom dugmetu i tako dalje? Pa uvijek sam bila nekako drugčija, s obzirom da sam ja jako visoka, zatim taj neki crnački, ta kosta, mislim... Da, afrofrizura. Tako da uvijek sam nekako bila fizički izgled je bio zaista drugčiji, puno odskakao od Iz malog ste mjesta, zapravo potičete iz Velike Kladuše, ili tako? Kako su vas, jeste se oblačili uvijek ovako? I kako su vas posmatrali u Kladuši tada? Ja sam već tada nosila, ne znam, vruće pantalonice, došla u njima na maturu, oni me vratili kući. Vratili vas kući? Ko vas je vratio? Pa predsjednik komisije. Rekao je ne može se doći, mislim, polagati matura u kratkim crvenim pantalonicama na kojima je bilo izvezeno Zuzi. Ne, ja sam tad imala i bend i pjevala, mislim, jako puno sam ja pjevala, ja pjevam još kao dijete. Znači, na svim priredbama, ne znam, imala sam bend sa Senadom od Bosne. Tako svirali smo zabave, išla sam da gledam Zeleta kako svira u Bihaću. Mislim, dosta bilo živo. A kako vas danas doživljavaju možda modni kritičari i jel se osvrćete na te komentare? Pa ne, meni niko još ništa nešto nije rekao. Ja imam i dalje svoj stil i svoje. Ja znam da šijem, pletem, vezem, ne znam, slikam, pravim kreacije svoje, sve što kupim ja nešto prepravim, dopunim, eto tako. Imam neki svoj svijet što se tiče mode, a još mi niko nije nešto rekao. Možda mi je Dejan Miličević rekao da je već vrijeme da predam da mi neko drugi bude stilista u spotovima. Nikome to ne dozvoljava, to sve sami radite. Vidjet ćemo i neke vaše fotografije. Ne, ja dozvoljavam. Sad sam dozvolila, sad sam ovo zadnje počela da radim sa Hadom, jer više ne vidim dobro da udijem iglu, da pravo kažem. Priznajem. Ne, mislim, vidim, ali se mučim. Tako da mi je problem, ali i sarađujem sa Hadom, a on je jako kreativan. Zadnji spot smo radili zajedno. Moj sljedeći spot radi samo on. Sve, mislim, samo sa nekim mojim malim, naravno, zamislim. Kako gledate na današnje zvijezde? Da li su svi onako jednolično obučeni? Imali tu, jel se izgubila neka kreativnost? Da li je sve postalo onako isto nekako? Pa, uglavnom svi vole da obuku, ne znam, marke, neku markiranu garderobu. Eto, ja sam neki taj tip koji zato niti imam para, niti nešto žudim za onaj... Ali vi ste iskreni, vi ste to sada otvoreno rekli. Pa da, ja nemam. Mnoge vaše kolege... Pa, mislim, svi nešto kao vidi ovo, ne znam. Ma da, mislim, ja nisam nikad bila taj tip, recimo, moje su cipele, cipele ne koštaju ni 20 eura, 15 koštaju. Jer sam kupila i plave i crvene u Amsterdamu. Dobro ste prošli. Da, pa dobro, mislim, ja se snalazim. Na meni nema ništa nešto. Možda mi kažeš najskuplji jer on je od kože. Dobro. A kako je bilo pjevati prateće vokale u to vrijeme velikim zvijezdama? Oni su imali armiju fanova. Dobro, imaju i dan danas, ali toliko vriske nije bilo. Mislim, nema danas jednostavno. Ne, danas nema. Prije to bilo strašno. Zdravkom Čolićem kroz Sarajevo. Ima jedna, ja mislim, priča. I imam tu anegdotu kad je Čola, kad sam ja bila njegov back vokal, jer on je našao mene da mu budem back vokal i onda smo hodali od Vatre do tu negdje do produkcije. Produkcija je bila kod BBI-a, produkcija Radio-televizije Sarajeva. I onda mi smo to hodali nekoliko sati. Jer njega su svi živi zaustavljali. On se sa svima ljubio, grlio, pozdravljao.
Mislim, to je... Jel se vama udvarao? Morate Čola, otkriti. naravno. Jeste. Neću više ništa otkrivati. Čola, naravno. Dobro, a Goran Bregović kaže da je on fatalan za žene. Da li je bio fatalan? Evo, vi nam recite iz prve ruke. Pa, dosta žene oblijeću oko svih. On sam priznaje da je uzeo gitaru da bi ulovio što više žena. Pa da li ulovio? Šta mislite? Pa kako nije, čovječe, ali za Čolu su bili najveći redovi. Mislim, ovo je manje više, ali za Čolu su zaista redovi bili. Da. Hoćemo najaviti spot. Pogledat ćemo vaš spot za pjesmu Vatra. Evo da nam kažete par riječi o pjesmi. Pjesma je jedan disco house. Ja sam u toj pjesmi pjevam skoro 2 oktave. Htjela sam malo da se iživljavam, a ujedno da bude kao neka, recimo, to je u disku da se pušta, da mlada raja čuju. A isto tako, kad dođe ona ladarica pa kaže iza svake okuke čekaju te jabuke i šarene laže koje ljubav traže. To znači ipak se čuva i šta se tamo dešava. I vatra, to je upozorenje. Mislim, to je neka moja bila pjesma. Evo, gledamo Vatru.